There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hendrik, cantik sekali malam hari ini. Congratulations ya, sorry saya lagi ngobrol. Boleh nggak direkam, saya lagi ngobrol dulu ya, sorry ya. Mimpinya adalah kawin di Taman Safari. Itu mimpinya. Mimpi gua kawin sama dia dan di-MC-kan oleh lu, luar biasa. Aduh, Gua dapat itu semua. oh cece loh, cece loh. Dan ini beneran, gua nggak sweet talk kayak lu. Ini kenyataan. Iya, nggak apa-apa. Ini lu rajanya. Thank you. Lu queen-nya dong. Ya udahlah, kalau mau harus begitu. Congratulations. Ya, ini yang mau nikah ya? Ini yang mau nikah ya? Selamat ya, congratulations ya. Congratulations ya. Oh, ini pasangannya ya? Iya. Oh, bukan. Iya. Oke. Jalannya pelan-pelan aja, menikmati. Silakan mau dada-dada. Jalurnya dari sini nanti sampai tengah, baru lurus ke depan ya. Oke. The parents from the groom, Mr. Benny Gunawan and Mrs. Shirley Gunawan. Sorry mbak, boleh dulu mbak, belum dipanggil, sorry ya. Iya, baik, kami akan mengundang terlebih dahulu, inilah dia Koko Benny Gunawan yang tidak bisa hadir karena sudah ada di Perth, dan kita sambut inilah dia adik dari Nicholas. Please welcome Patricia Gunawan. Kok sendirian aja mbak? Kok sendirian? Oh iya, baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Patricia Gunawan. Pelan-pelan mbak, Busro, iya. Kita mah takut jadi MC-nya. Mr. Daniel Sigarlaki and Mrs. Vita Sigarlaki. Timothy Sigarlaki dan Cliff Sigarlaki. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk lebih kencang, kita harus nunggu sampai asapnya benar-benar ngepul ya. Bagus banget katanya. Ladies and gentlemen, please welcome the guys in the group, Nicholas Gunawan and Janita Minarosa Sigarlaki. Boleh yang diberi lagi untuk Nicholas dan Janita. Sambil mengiringi mereka jalan, boleh ditepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Nicholas dan Janita. Silakan inilah dia Drum Chat ya. Nicholas akan memberikan speech untuk seluruh tamu hadirin yang undangan, kurang lebih 7.500 orang yang sudah hadir. Silakan. Dalam bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Selamat malam, Om, Tante, teman-teman. Ya semua teman semua sih, nggak ada yang nggak teman di sini. Ada, yang mas-mas yang ada di situ. Selamat malam. Tiga. Ada hadirin boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Bawa penuh. Iya, yang penting semuanya keisi. Iya, mahal soalnya. Happily ever for kelihatannya kayak kadang-kadang bad boy, kadang-kadang cool guy, tapi deep down he's such a nice guy, soft-hearted, sentimental. So buat Danita, please take care of Nicholas. Ya walaupun kayaknya terbalik gitu, tapi ya please do take care of him. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Susanto. Saya sudah temenan sama Niko lebih dari 13 tahun. Niko itu
selalu ada buat teman-temannya. Lu papa saya mikir Niko itu tuh pacar saya. Jadi bener nggak? Ya udah nggak bener dong. Percaya nggak percaya, semua pasangan saya tuh jealous sama Niko. Kalau Hari mungkin bisa ditanya langsung nanti ya di situ. Baik, bagaimana? Apakah Anda jealous sebagai pacar? Tidak. Gak jelas kok. Jujur. Merasa jealous. Pertama-tamanya jealous gak? Pertama-tama jealous. Oh. Niko tuh kalau ketemu saya cuma ngomong gini nih, Pong ada di mana? Saya langsung tanya, perempuan yang mana lagi lo bawa? Betul. Sampai terakhir saya dikenalin sama Danita, saya senang sekali karena betul saya sama laki saya cuma bilang dari semua perempuan, yang ini yang paling normal. Senyumnya manis, bisa nyanyi. Hey, goceng, tambahin lagi. I would like to congratulate the happiest couple of the night, Nicholas and Danita. Nicholas and I shares the very same #1 value in life, which the family is always #1. Family always come first. Nick has always been one of the guy that I can always count on. If you ever become his best friend, it is just one call away to summon his presence. Boleh tepuk tangan. Ada Patricia juga sama Renner. Nah, Renner, ayo, cousins. Oke, karena semua udah say hi. Welcome to the family, Danita. Our crazy family. Aku itu adiknya Koko Niko. Walaupun muka aku lebih kelihatan tua daripada dia, tapi nggak masalah. Jadi kita tuh ada Koko lagi satu, namanya Benedict Gunawan. Tapi unfortunately nggak bisa hadir di sini karena dia ada di Australia dan keluarga-keluarga juga nggak bisa hadir di sini. So nggak afdol ya kalau misalnya kita bertiga di sini melangkahi Koko yang pertama untuk speech. Untuk itu langsung aja ada video khusus speech untuk Nicholas Gunawan. Langsung dari Perth. Halo, saya kokonya Nicholas. Sejak kecil, Niko dan saya suka banget jail, bareng, berantem, bercanda, bandel bareng juga. Dan pada akhirnya juga dipukul sama mama juga. Sempat suatu ketika di Raja Wali, Niko lompat, jatuhnya salah, sampai dagunya berdarah. Koko worry banget, worry a lot of things, you know. Sometimes pernah berantem di sekolah, Koko juga kena. Yeah, we were young, we were naughty, we were boys always be boys. Fast forward, I start to miss you. Mama kirim kamu ke Singapura sekolah. I don't see you for a lot of times, a long time actually, and I miss you. You always stuck in my head, you always stuck in my heart as my only brother, the one and only. Jailnya, siapa yang tahu Niko pasti tahu Niko orangnya jail. In a good way, okay? We get older, things change, but I always know you're my brother. At core, at least. I and the whole family, we can't be there, but our heart are there for you guys, you know? Danita, I'm sure you look gorgeous today. And welcome to our family. Welcome you to our family, and please look after Niko. And Niko, you look amazing and gorgeous as well. And look after Danita and your future family. Nicholas sudah desain ke Singapura kan, so thankfully dia desain ke Singapura, jadi aku punya adik. Berapa tahun juga Nicholas stay together with me, so we grew up together. One thing about Nico,
I realize dia tuh among all the cousins, dia adalah orang yang paling unik. Dia kayaknya salah satu cousin yang nggak pernah throw temper. Dia tuh sabar banget. Kayaknya among all, I think me is one of the hottest temper. Aku tuh gampang banget emotional. Tapi Nico itu calm banget. Even people who do bad things to him, dia tuh masih kayak dia sebel, ada sebel, tetapi dia tuh responnya dengan calm banget. I was like, oh this is amazing guy. Tahun 2010, okay, itu gue lagi bokeh-bokehnya. I don't have money, and then Nico tuh lagi jaya-jayanya. So dia ke Singapura, dia bilang, "Koh, I want to treat you to eat fine dining di MBS." I remember it was called Daniel Bulo. I was like, wow, tapi gue gak ada duit. Gak apa-apa kok, datang aja. Nah, so datang kan, kita makan di meja, tetapi kita duduknya separated. Terus dia makan, terus gue makan. Nah, gue bayar. Terus pas keluar, udah mau selesai, I remember what Nicholas did yang I will never forget. Dia kasih gue Hong Pao, I think about $200. Ambil, I was like, no, ngapain? No, ambil. Dia tahu I was struggling back then, so I was like, thank you. And then from that day onwards, I promise, whatever things that you are going through, I will help you no matter what. So itu gue. I know he's been a very generous cousin before I went to the US. He's been always the one treating me, bringing me out for dinner, even when we're kids, bring us up to time zone and stuff and pay for everything. When I came back from the US, I actually wanted to treat him for dinner, lunch actually. We went to a nice restaurant. In the end, he still paid for it, so I felt really bad since. Okay. I remember, I met Danita in Pik kan bareng kita pertama kali. Okay. So, gue biasa aja. You know what made me like, oh this is the one? Huh? What? Dia anaknya Om Daniel. Wow. JBCC, mon, gitaris. I'm like, oh sure, holy good. So, congratulations once again. Coco, my lovely Coco. I remember when we were young, Coco tuh di Singapura and me di Jakarta. But every time Mama back to Jakarta, Coco tuh selalu bawain aku tuh something, kayak even small thing, kayak aku tuh dulu suka banget sama Sailor Moon, and he actually really good at drawing. He drew me a Sailor Moon. Do you remember? Okay, for me it's amazing drawing. Okay, tau lah maksudnya kayak zaman dulu tuh kayak dia punya adik cewek, terus kayak setiap kali pulang dari Singapura tuh selalu bawain aku tuh kayak cincin lah, terus kayak dompet lah. I still remember the dompet yang kayak lipat 3, terus depannya tuh kayak ada salib Jesus gitu. Probably forget, but I always remember that. I know my Coco love me so much, dan dia itu jahil banget. Congrats Danita, finally ada yang gantiin gue. Jadi kayak for example, aku sering pulang malam, terus tiba-tiba kayak Coco tuh taruh boneka di atas pintu aku, kayak malam-malam. Dia tuh bener-bener nungguin aku pulang kayak jam 12 malam, just to make sure aku kena apa pranknya dia. Jadi pas aku buka ada big teddy bear yang jatuh gitu loh. Terus dia keluar dengan bahagianya nih kayak gitu. But I know my brother is the most sweetest guy ever. Romantic. Very romantic. Ya aku juga sebenarnya kayak awal-awal agak kaget sih. Hah? Koko nikah? Kayak what? The most shocking was like in our cruise. Yeah, the cruise like you guys just like been together for 3 months. Jadi kayak we all so shocked. Tiba-tiba kneel down. What? Nah, maksudnya untung adiknya begini langsung handphone set video. Ada videonya jadinya kan ya. Inilah waktu yang kita tunggu, sebuah speech dari Shirley. Go Santo. Ya kenalin, nama aku Shirley Susanto. Dipanggilnya Santo karena zaman SD Shirley-nya ada 3, jadi makanya nama belakang semua. Sekarang di sini Shirley-nya ada 2, jadi saya nggak rasa Santo di sini. Dan Nita itu teman aku dari kelas 10, belajar enggak, nyontek iya, aduh. Kita nggak belajar tuh waktu itu, bego setengah mati, bener-bener nggak bisa. Pas datang ulangannya dibagiin, terus kayak, kita dapat 9,7, gue 9,8. Lihat, nyet dari 100. Ini pendek banget loh kalimatnya. She was there,
Dengan virtually. Tiap hari chattingan. Ya, intinya, she knows my best and also my worst, vice versa. Gue belum mabok, gimana gue mabok, gila, gue juga takut. I just want to say, I love you. I think I never said it to you directly, but you know, I love you. So sweet. Pilih film action daripada film cinta. Cakep. Congratulations, Nicholas and Danita. Lagu gue sendiri. When I created this song itu selalu membayangkan rasanya finding the perfect. You are the one for me, and in that perfect moment I knew we were meant to be. Lama sudah aku menanti sesuatu untuk hati ini. Berulang kali ku mencari, tidak pernah aku temui. Seringkali aku mendamba sosok yang memberikan rasa bahagia yang tiada terkira. Ku tak mengerti bila bukan dirimu, apa jadinya aku. Berat, Zai. Gila, lebih receh. Gilda. Lama sudah ku mencari, seringkali aku mendamba sosok yang memberikan rasa, lalu akan tiba bawa penawar lara. Aku hadirmu tak membuka hati yang telah terlupa. Kacau cuy. Ulang hadirmu tak membuka hati yang telah terlupa. It's not clear. All right. I will do it in English. Okay. And I say, Mari Bergembira. Mari Bergembira, your head is going this. Yes. Queen, yes? Okay. And I say, bersama-sama, jeng, you shoulder to cry on, you know? Right down, okay? Up, shoulder. Bersama-sama, here and like that. Yeah? And the last one is Dukalara. Okay. I understand. I really understand. Mari bergembira. Oke, mari bergembira. Gue minta rambut lu dari kesini ke sini. Mari bergembira. Fokus. Bersama-sama. Hilang nanti. Dukalara. Mari bergembira. Fokus. Bersama-sama. Hilangkan hati. Dukalara.
paling penting biar lu kelihatan. Ini gue kasih. Jadi kalau yang tadi hilangkan hati jeng-jeng, lu lain. Hilangkan hati sekarang. Hilangkan hati duka lara. Mari bergembira. Oh yes, good, good. Mari bergembira. Alright. Your cheek don't goyang-goyang. Bersama-sama. Okay, just shoulder. Your perut jangan ikut-ikutan. Wah. Hilangkan hati. Hilangkan hati. Duka lara. Lo pasti paling jago. Apalagi udah tipsi-tipsi pasti lo bayangin asik. Mari bergembira. 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 Bagus. Bersama-sama. Karena lo bagus, gue tambahin. Kalau lo bilang bersama-sama, bersama-sama. Gila nih orang. Hilangkan hati. Duka lara. Terima kasih. Good morning everybody. Morning nih. Saatnya kita mau pulang. Akhirnya selesai. Bye papi mami. Gila. Action. Oke, action. Ya, bapak-bapak main bowling. Apa tuh? Jangan lupa di calling. Wow. My Coco. Finally with the marriage status. And all the best, Coco. Thank you for coming. Of course, I have to. Hello.